Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Ke tlo bolela ka Uthandone Sithembu, ke bolela ka Mayeni Khumalo and Baba Mseleku. Mayeni o re labishitse go gore ga thoma e ba le Baba Mseleku matšatšinyana o be a mmotša ka mosadi wa number 4 number 5 ebile ya ena a tse gore le gore mosadi o mo mšha o ileng gore o watla Baba Mseleku o nyaka go mo tliša ka gare ga family ya ga Mseleku ke number mang, ke number 4 number 5 na ebile a sa nyaka le go tseba le gore ke number e feng ka gore o mmotša ka yena ka dinako tše dintši o nyaka gore a dumele. So se ra gore Baba Mseleku ga tsamaya ya ka mo metseng ya bona phela ba botša ka gore ke nyaka go bona ke okeditše family ya ga Mseleku ka ge le gore o re o nyaka bana ba bantši ka gare ga family ya gagwe gomme basadi ba le ba re bona ga ba sa nyaka go belega ka ge le gore ba lekile go ba le bana ba bang ba bana ba bona ba fitile jwale ga a sa nyaka gore bona ba be le bana. Jwale Mayeni leng wife number 2 gore ebile o mo dumeletse gore a no dira se leng gore yena wa se nyaka ga a sa nyaka go kwa Baba Mseleku a mmotša ka le kgarebe leo le lempsa leo e leng gore le etla o lapile o enough. Jwale Baba Mseleku ke ka mo e leng gore o ba bolela re ga a sa tlo ya go botšiša Mayeni ka gore o nyaka le kgarebe le lengwe o tlo tliša wife number 5 ga botsebotse ebile mosadi o šetše ya le gona e bentše e le nyatsi ya Baba Mseleku gore motho a tsene ka mogare ga polygamy o thoma e le nyatsi gomme a feleletša e le gore o a nyalwa o ba wa ga Mseleku goba wa sefane se e leng gore o tla ba ratana le monno wa gona. Mayeni la gore ke lapile ka Baba Mseleku gore ge re dutše fela go phelo go bolela ka mosadi ge re dutše go bolela ka mosadi o ke šetše ke no dumela gore ai babakhe tsamaya o be le mosadi e leng gore wa monyaka ke a dumelana le wena ena gape se seng gape Mayeni ba bolela gore Baba Mseleku o bua bolela ka taba gore go na le basadi ba e leng gore ga ba kgone go apara gabotse mola go basadi ba gagwe gomme ene ebile go ne le ba e leng gore a ba kgone go iphetolela ka go bolela ba no kgomola ga bolela. Mayeni a re go tlo nyaka gore Baba Mseleku a ti nyakišiše ka se e leng gore o bolela ka sona a lebelele gore o ra goreng ge ya bolela gore go na le basadi ba bang mo gare ga basadi ba gagwe ba sa kgoneng go apara gabotse. Ena ke re ke lebeletše gabotse ke bona e le gore Khumalo ke mosadi e leng gore o phela imametše apere gabotse wa tseba keng mola go basadi ba le ka mokana wa ba feta ka go apara ka go mokgwa e leng gore o apara ka gona ke bona e le gore ba phala ka go apara go ya ka nna. Jwale Baba Mseleku ka re o proud ka Khumalo gore ke mosadi e leng gore o phela imametše apere gabotse a ke tsebe gore ke ba bafeng ba e leng gore ga ba kgone go apara gabotse. Jwale Mayeni ba lla ka yona tabeo a re Baba Mseleku o hloka go dira self introspection a ti kope a ti ikamele ka mawafeng a ti nyake gabotse gore ke eng se gabotsebotse a se nyaka le se e leng gore ga se nyake gape ge re le batho re ka se swane ge re le basadi ba Mseleku le ba 5 or ba 4 le ka se tsogilela swana le ka se tsogilela nagana dilo tša go swana. Jwale ga re go ne le ba e leng gore ba apara ka mokgwa e leng gore ga a kwešiše goreng a ba nyetše a ba dira basadi ba gago ka gobane o ba bone kgale gore ke batho ba e leng gore ba rata dilo tše jwang. Mayeni ba mmotša gore tabo e bolelang ga e ntshware gabotse wena ke wena nto e leng gore seo bo swantše o se lokišitše before rena re ka tsena ka ga Mseleku wa bona gore rena ga re dire tše e leng gore wena wa di rata wa ya go nyaka basadi ba e leng gore ba tlo apara ka mokgwa e leng gore wena o nyaka ka gona. Jwale ke re Baba Mseleku le nne ke a mo blame go compare basadi ba gago swanetše gore a ba amogele ka mokgwa e leng gore ba ka gona a ba rate ka mokgwa e leng gore ba ka gona o ka se changiše motho ka mokgwa e leng gore o rata go apara ka gona o ka mmontšha molao le mola gore ye yona ga e gabotse mara ge e le gore o rata fashion e itše ke se e leng gore wa se rata o reng o swanetše gore o mo change se e leng gore o rata go se apara o swanetše o no mmontšha gore e yona ye go sware gabotse e yona ga e go dule gabotse e yona e dira kantše le kantše. Ke gopola Khumalo ka nako ela ba be ba etšwa leeto ke sa gopola gore be ba ya kae a bere leggings gomme Baba Mseleku ba kwatile le gona re ga a nyake go bona mosadi e leng wa gagwe a nyetšwe ka ga Mseleku a apara ka mokgwa e leng gore yena ga a kwešiše a tengangile a tšweletša mmele wa gago molaleng ke ka mo e leng gore le ka nako a ya ne le dile le ba Meladies a sepetše le yena
ba bolela gore o a morata ebile o kgahla ke se leng gore wa se dira empa ga nya go bona a se apara selo o nya gore ge ba ya go dira shooting a cheke gore go tlo diragalang ge le gore o ka se apariwe a sa dumela gore Khumalo a be le dilile batho bao ka gore ga nya go bona mosadi a gago a tšweletše in front of batho ba bangwe goba on social media a sa apara selo ka gore ke mosadi wa ga Mseleku ga ona le gore le mosadi wa Mseleku a tla apare ka mokgwele gore yena ga a kwešiše ka gona ene Khumalo re bona ile gore ke mosadi e leng gore o a kwešiša ge ba bakhe a bolela le ge ile gore tlabe ile gore o na le dili le batho ba wa bona gore e yona e tlo mfeta mara o no re ke tla reng ka gobane ke dumetse go nyala ke monno e leng gore ga nya ke tsenela dilo tše di itseng tšhelete tla feta ke tla e humana mo gongwe ka ge ile gore Khumalo ke mosadi ya go ikamaemela wa go swara mola le mola go feta basadi ba bangwe ba bereka ba bangwe ba mara o nyaka go bona ile gore dilo di sepela ka tsela gomme baba Mseleku bia se a thabela gore mmaene o re yena o tshwanetse gore a dire self introspection ka ile gore ke hlogo lapa go ya ka yena se leng gore wa se bolela o bona ile gore ke sona ga nya ke gore ba ba mmotsa gore a tenya ke shishe a dule fase a itekole gore o bolela ka eng o nyaka gore se leng gore wa se bolela e be sona bona ba tshwanetse ba tenya kolle e seng gore baba Mseleku a tenya kolle mo ile gore ge ile gore bana le diphosho ka moka ga bona ba tshwanetse gore ba dule fase ba lebelele gore e ka ba ile gore re senya kae a re senye kae mara ka taba diaparo ke ganana le yona ke re baba Mseleku yo yona a se nnete o tshwanetse gore a ba mogele ka mokgweleng gore ba ka gona a ska ba compare lebella gore o apara so o ga apara so ka ge ile gore ke ka mokgweleng gore ba ka gona ka tshwanetse ano ba bontšha gore e a e go swanele e ya go swanela mohlomongwe taba gore ba mmerekišetse dihlare ke yona ye ona mabaka a go swana le ona ba bona gore baba Mseleku ka re ga a kgotsofale jwale ge re ka mmereka ka dihlare o tla kgotsofala sehlo a complaina gore yena a kgahlekise o kgahlakise jwale ba bona gore re tshwanetse re fele re mo tšhelela gannyane a tla kgone go kwešiša ka gobane o na le hlogo thata ga anya ke go kwešiša seo e leng gore re mmotša sona ene gape e re ka lebelela gabotse motho ge a gola ga a sa swana le ka nako e leng gore e be e sa le ngwana motswadi o kgona go lapiša ke bana lapiša ke sela le sela meberekong ga boa mmerekong o boa lapile so mosadi o tla feleletša e le gore o dira tše e leng gore yena ga di nyake ke nyana tšeo tša Uthando Nesthembu. Thank you so much for watching. To those who didn't subscribe to my channel, please subscribe to this family and like, and if you wanna say something comment down below. Lerato ke leo, lerata ke nna. Tata.